Pakujemo jedan paket zajedno. Pre svega, svaki komad detaljno pregledamo da li je sve na svom mestu, da li je sve dobro ušiveno i svaki končić koji je višak skidamo. Ovo činimo za svaki naš komad, bilo da je u pitanju torba za slavski kolač, torbica za žito ili torba za žito i vino. Ovde možete vidjeti da proveravamo i torbu za slavski kolač, a na snimku je u pitanju model 1 Milica. I nakon toga kreće naše pakovanje. Jednu u drugu torbu stavljamo kako bi sve bilo na svom mestu i nakon toga uzimamo svoje vizit kartice koje kačimo za torbe. A nakon toga pripremamo i kese za poštu gde svakoj dajemo svoj lični pečat. A kada su torbe ubačene u kesu, unutra ide i naš flajer. Kesu lepimo i to je to, paket je spreman za vas.